tugeze ngo happy new year. Dukora umurimo w'Imana batandukanye. Ushumba zashimishije kwakirwa namwe mu
yagomba kwinjoyinga bigatuma agera mu muhuro wabe kabita icyambere ni isano afitanye n'abantu bakomeye bamuze kuba baramwigishije. Uwa mbere afitanye isano nawe nuwo mu muryango wande wa Aburahamu. Mwibuke Loti na Aburahamu. Loti ni mwishwa wa Aburahamu. Mu yandi magambo ahantu yashingiriwe ni kwa Aburahamu. Ubwo muribuka yuko Aburahamu amaze kuva iwabo yaragiye ariko ntiyagenda wenyine, ajana n'umugore Sarayi, ajana na Loti. Bivuga umuntu yakuze yita sebukwe cyangwa simbizi ko yamwitaga ni Aburahamu, wa mugabo w'ibiri yihamye, sekuruza w'abizeye. Mu yandi magambo Mukaroti yigishijwe na Aburahamu. Cyo ni cyambere relationship. Kuri iyo relationship ni umugore w'umuntu witwa Loti. Iyo Bibiri ivuga Loti igivuga yuko ari umukiranutsi. Petero wa kabiri igice cya kabiri umurongo wa 6 kugera ku wa 8 bavuga yuko Loti yari umukiranutsi. Bivuga ngo kubana n'umukiranutsi zagombye kuba ari amahirwe agomba kumuzarira kwizera no gukura no kugera mu muhuro w'abera. Cya kabiri yabaye umugore w'umugabo wizera Imana, kuko niba Loti yarateye intambwe akava i Sodomu agisowari nuko yizeraga. Mu yandi magambo yari afite umuntu wo mwandukiriza kwizera. Ubundi kwizera kuza kwandukira n'ubunebwe buza kwandukira. Nushaka kumenya umuriro uzareba inshuti zawe. Niba uri inshuti y'abanebwe waradukura kwa ufite malariya inga corona cyane, inga corona n'ibibembe birivuga ibyaha izibigiranye n'ibibembe. Isanga ari mu bantu bakeya imbona nkubone bahuye na marayika, aramubona baraganira, aramubwira ngo mvuye mu ijuru mbatumweho nje kubakura i Sodomu, kubera yuko i Sodomu ibyaha byabo byanukiye Imana igiye kuharimbura. Ariko mwebwe vous avez une faveur devant Dieu. Hari umuntu wabasengeye. Aburahamu yabingingiye ijuru turabyemera, none nje kubajana. Dukomere data amashyi. Ariko umuntu muri twebwe wo bahura n'amarayika, ariko yo turya kwe yo twiyemeraho. Abantu bari kumara icyumweru adakarabye yahuye n'umuntu usenga kaho atazase kazofata status ukayizengurutsa ukayikwiza ahantu hose munahuye na runaka. Ari umuntu ari indege yigeze kwitura ahantu nabaga kera, hanyuma maze kuhitura bwambe nari mu wa kabiri wa secondaire shaka mu wa mbere niba nibuka neza. Indege yakajugujugu irahagera kukaba, imaze kuhagera umuntu araza asuhuza umuzungu wari uri kwitwa Daniel Adolf, umuzungu muremure yabaga umuseni wabaga muri Sepa n'uvuza ngo mayavumvise yamayiruka ngo nahuma k'umuzungu ariruka niyanga amaze iminsi yatarakara yakoze aho batari byiza ba cyo umuzungu yari mboneka ariko. Hanyuma kwa Loti marayika araza, barahura baraganira, aramubona imbona mubona ya akazamubwira naje gakubimura ndetse barazarira ko mumva yuko ari umuntu udasanzwe. Icya gatanu niwe muntu watsowe ku ngufu, kuko yarazaririye cyane aratinda akomeza gusa nkaho adashaka kugenda. Marayika arabarerega naje nje kugufata, singusiga utarimbuka, hunga udapfa. Imbere yawe hari umuhuro w'abera utazarira muri ibi urimo. Abantu benshi rero babayeho nkaho nta muhuro biteguye, barimo kuzana tugasirimba tugafashwa hirigika tugeza ahantu, ariko bagasubirayo nk'abatigeze bahagera. Mu yandi magambo hari ikintu gikomeye. Tubaye tuvuga Imana tugasirimba, tubaye dutarama muri iyi sauna. Umuntu atari muri sauna niko ni wacu wameze. Ndimubwira ngo naje kubabwira ibintu bitari ko turarwana no kuvuga ngo tugabanye, kandi ga suko hano hatameze neza, hameze neza n'ubwishu bw'abantu.
tukava mu jumba byacu tukaza hanyuma tukabura ku muhuro wa bene mbega ibyago kavuga